روزنامه‌وانی ده شورش ایلول دا جیانا روزنامه‌وانی کردی ده پشککا مزنا خدا به شورش ایلول سال 1961 و گریدایه او شورشش لای ملا مصطفى بارزانی و هاتیه دست پیکرن وکی بروسکه که نبتنی لسر حکومت عراقیوی دمی بلکو لسر دولت ترکیه و ایران و سوریا دا اوین کردستان دنا برا خدا پار وکرین هاتیه خار چه بابتک وکی پرسا کردان سیاست مدار روشحالاتا ناوین تنگاف ناکتن هرچنده که روح ریشال و پرسه بو شر جالدیران یا سال 1514 ودگرید. بله اف پرسا کوبویا آسید ترین گره ده دوره دا پشتی به داوی هاتنا جنگ جهانیه که پیدا بو ده صده بیسته دا کردستان لسر 4 دولتان دا بش بو که حتی نوکه جبلی پرسا کردی چتشتک وان دولتان ناگهین تایک. کسی پیش بینیت کرد که کرد جارکادی پشتی و کفتنا نتوایی او پشتی جنگ جهانی دوی ل ایران و عراق توجبوی رب نوه بله پشتی نمانا دستحالاتا پاشاتی ل عراق و وگریانا ملا مصطفى بارزانی جارکادی گوریا شورش جهر 4 پارچین کردستان بلند بو او جی دم ملا مصطفى بارزانی سرکرداتیا شورش گیگری که ده دیروکا هفچرخا کردان دا به ناو شورش ایلول دهتن یاسین حتی سال 1975 وکیشای ام جراستی دورنا کوین اگر بیجین کو شورش ایلول قیریا ملت کرد بو لسر ملت عرب ترک و فارس اوین لوی دمیو حتی نوکه پشکک جه ولات کردان کردستان دا گیردکن شورش ایلول ده چندین قناغین دیروکی دا در باز بویا. آرمان جاویا سرکی ستاندنا دامپیدانه به ماف نتوین کردان لعراق بو. دا کوان دنگه کی جهجی بهستنه لدور هبید او بخوا خدان ایکی پریوبرنا ارده بابو با پیرین خوابن. لورا قناغا ایکیا شورش قناغا هلگرتنا چکی بو چنکه دجمنین کردان ده چه زمانه کی جبلی زمان چکی ندگهشتن. يلا بروشوري دي بروشوري لا بروهم بتين قوان بتين بروح بشيت ملتكم بله لسال 1964 سالا ناوکوکیا کردان بو او سالا که دوید گلک راستیان لسر بهتا کرن چنکه ریدان وی ساله زیانکا مزن لکردان دوزا وانده. دجمنان هزر دکر که پرسا کردی کفتیه ده قناغا بری مرنه دا. بله پیشمرگین شورش ایلول لسال 1965 و 1966 وانه که باش دانه حکومت عراقی و اوان سرکفتنان رنگ ودان خواه لسر رو پلن روزنامه نافخوی و جهانی دا هبو. Their leader is Mullah Mustafa Barzani. Democratic Party of Kurdistan, formed in 1946. I think about 15,000 or 20,000 we have seen until these days. Our area, that is Kurdistan, our country should develop 120 million mortar. It is the best.
the Kurds living in their place with our economics and with our own personalities. Elle travaille aussi pour avoir la réforme agraire totale au Kurdistan. هنا إذاعة صوت كردستان العراق. This is the voice of Iraqi Kurdistan. قۆناغا 1970 و 1975 ئێکەمین دامپێدانا دەولەتەکە ڕوژهەڵاتە ناوینێ بە مافێ نەتەوەین ملەتی کورد و حکومێ ئۆتۆنۆمی بخۆڤە دیت ئەو دەولەت عێراق بوو ئەو ژی لەسەر بنەمایە بەیانا 11 ئادارێ 1970 ئەوە بوویە ئێکەمین کاغەزا قانونی کۆ تێدا بە شێوەیەکی فەرمی دامپێدان بە مافێ نەتەوەین کوردە هاتیەکردن هەتانوکە کورد لە هەر چار پارچێن کوردستانê evê kaxezê bi dijî hikûmetên deverê bilind dikin. Beyana 11 Azarê wextê ku hatiye îmzakirin, Mele Mustefay îmza kir bi niyeteka pakêş û Di vê qonaxê da Kurd bi şêweyekê karîger çûne di nav layenên kargîrî û hikûmî da. Divê dampêdan bihêtekirin ku evê çendê ziyaneka mezin li Kurdan da. Çunke Kurd diyariya ciyayan da serkeftî bûn. Çunke ew welatê wan bû û baş hest û bihn û rengê wê dikirin. Belê diyariya deştê da li Bexdad Kurd serkeftî nebûn û 4 salên yariya deştê wekî rêxuşkirinê bûn ji bo şinavbirina milletê Kurd. wextê ku li Mosul li meqerê medayê paş heyvek û tişteka li paş tewqîa beyana 11 Azar di wî wextê de me şiûra hindê kir ku lazim e em hezerê werbigirin û hişyar bên li destê hikûmet. Dergehê dîmahiyê vê qonaxê rêkeftina Cezayir li 6 Adara 1975 bû. Ewaşiyayî şoreşa Eylûlê bi dîmahî bînit. Lewra rast e demê dibêjin ewa Kurd di şeran da bi dest vedînitin li ser mêza danûstandinê ji dest didetin. والله إما أبينين يعني أوانا خائنا خيانة كردوها لشعب كرد ولشعب عرب يعني سياستك زور غلط يعني هي نبو عرب راسا نبو كردش راسا أواناش نقضي اتفاقي آزاريان بو شتانا زور جاريان كدنا أو هر أوا بزور جار بلام إما تحمل ممكن بخاطري كرد وعرب وكو أوان كخيانة يعني كل إما خيانة منك أشهد أن لا إله إلا الله. Rewşa rojnamevaniya Kurdan li ser demê şoreşê wekî rewşa şoreşê bixwe bû. Demê bi hêzkeftina helwîstê Kurdan ew jî pêz dikeft. Li wî demî lawazbûna şoreşê rûnahiya wê jî kiz dibû. Lê sererayî vê çendê rojnamevaniya şoreşê dengê Kurdan bû bû Erebên Iraqê welatên diyên Ereban. Di qonaxa destpêkê ewa dikevîte navbera salên 1961 û 1963 çendîn rojname derkeftin. Wek xebat, niştîman, rastî, rûnahî, Kurdistan, edîbê Iraqî, jîn dengî Kurd, rojî Kurd, rewşenbîrî, pitiriya van rojnameyan berî serhildana şoreşê derkeftibûn. Belê her zî di êk li pey êk hatine dayexistin. Lê li hember vê çendê hindek rojnameyên dî derkeftin ku derbirînê ji dengê şoreşa Kurdan dikir. Wekî dengî pêşmerge, kadir, rizgarî, mişxel, dengî Kurd, rêgayî Kurdistan, raperîn, pêşrew, rizgarî Kurdistan, pişkû. Kurdistan ya neman dengî deletêniya û xênehara geşeya geşya kanî Kurdistanê Şiyay Kurd bo diyarî nabê şawî demid destçêne ger berdim bijawî nexurmaye û newiştirxane şêwim welatim kurdewarî û kurdenêwim eger nam nasî birwane li mêjû bizane û fêr be Kurd çone û çilon bû li pêş to gernefon Rojnameya xebat
دنابرا سالên 1959 و 1961 vegêra çîroka xebata Kurdan li beramber hikûmeta Bexdadê bû. Ev rojnameya ku zimanhalê Partiya Demokrata Kurdistanê bû, hewl da ku helwîstê Kurdan ji rûdanên wî demî diyar biketin. Bû nimûne rojnama xebat destûrê berwextê Iraqê, ewa piştî şoreşa tîrmeha 1958 derkefti şirûve kir û pisyar kir ku ev çi cûre hevpişkiya Kurd û Ereban e. Demê Iraq wek dewleteka Erebî di çarçûvê nîştîmanê Erebî da bihête pênasekirin. Xebatê bergirî ji mafên neteweyên Kurda kir û diyar kir ku Kurd digel hevpişkiyeka rasteqîne ne, newekî wê hevpişkiya rûkeşî ewa hikûmeta Iraqê divêt. Li ser Kurda bisepînit. Ev reha nakûkiyet navbera Kurd û dewleta Iraqê da bû. Çunke Bexdadê berdewam Kurdek diviya ku bi siyaseta wê razî bît. Anku Kurdekê valakirî ji Kurdîniyê û kezaxtî ji hesta netewatiyê. Kurdek ku bi tinê wekî destek û grûp yan wek hûz û eşîret xwe bidete pênasekirin. Belê Kurdan berdewam diviya hevpişk bin ne ku dû keftî û dîvelang. Şilayekî dîve xebatê bergirî ji Kurdên feylî û êzdiyan dikir. Herwesa dengê aşûrî û kêmnetewên dî bû ew ên bi salên dirêj di Kurdistanê da dijiyan. Lewra di gelhatina sala 1961 peydabûna bere beyana şoreşa Kurdî hikûmeta Iraqê givaştin êxistine ser rojnameya xebat û dest bê dadyehkirina xebatê kir. Ji ber wan gotara ew ên di ropelên wê da belav dibûn û siyaseta xapandinê ya Bexdad li hember Kurd û Kurdistanê aşkira dikir. Xebat ji derkeftinê hate ragirtin. Belê li Nîsana 1962 ziv rîve û got xebat bû dirêje pêdan betêkuşan dijî împîryalîzm û dîktatoriyet li rêy rizgarî û dîmokrasî û aştî li pênav mafe neteweyekanî gelî Kurd hatûte meydan. دنجي كردستان العراق دنجي دولتين او خير عراقتين ترجمني بجوده دنجي كردستان دنجي كأسرى ترجمن عليك كردستان يا نمان. Qonaxa دوێ ji temenê rojnamevaniya Kurdî di şoreşa Eylûlê da dikevîte navbera salên 1964 û heta sala 1970. Di vê qonaxê da hindek rojnameyên dî derkeftin ku rih û rîşalên hindek jiwan bû salên 1958 û 1961 vedgerîtin û hindekên dî li demê serhildana şoreşê peyda bibûn. Ji van rojname û guvaran, beyan, dengî Kurdistan, asûy Kurd, berewpêşewe, Hevalî Kurdistan û hindekên dî. Rojnameya xebat piştî şikestina leşkerê Iraqê de operasyona Tewekkel alallah li buhara 1966 got pêşmergey Kurd, erk û nexşekaniyan zor berz û berêwbirt. Bêrane bergîriyan kir, nimuneyî palewanetî bûn. Işlayê xwe ve guvara dengî pêşmerget amaje bi leşkerê şoreşa Eylûlê da got. دوای 7 سال تێکوشان و خەباتی خوێناوی و قالبوون لە کوڕی شەردا گۆڕانێکی گرنگ بەسەرهێزی پێشمەرگە داهاتووە. ئەو پێشمەرگانەی بارزانی ڕابەریان دەکات ئێستا وا نەماون. سوپایەکی ڕێکخراوێکی یەکگرت و پێە و بەهێزە. بەڕاستی سوپای شۆڕەشگیری کوردستان ئەوەندە ڕێکوپێک و بەدایی بینە کە سەرنجی هەر بێگانەیەک ڕادەکێشێ. لێبڕاستی ڕۆژنامە هەرە بەرچاو ئەوا divê qonaxê ji temenê rojnamegeriya Kurdî li ser demê şoreşê derkeftî rojnama Elteaxî bû. Ewa yekem ji marawê li ber warî bîstûnehî Nîsana 1967 derkeftî û ji mara dîmahiyê ji qonaxeyekê ji temenê wê ji mare 429 bû. Ewa li nehî çir ya duê 1968 derkeftî. Derkeftina Elteaxî her wekû Mesûd Barzanî dibêjitin berhemê rastewxoyê rêkeftina Xezeyrana 1966 bû. Her Barzanî bixwe destîriya derêxistina wê wergirtiye. Derkeftin û dayxistina rojnameya Elteaxî ew rastiya dupat kir ku her demê hikûmeta Iraqê hindek ji daxwaziyên neteweyên Kurda qebîl kirbîtin, ekser rojnameyên Kurdî peyda dibin ku derbirînê ji dengê rasteqîneyê Kurda biket. Her demê her du layan negehine çi encama rojnamevanî dibîte qurbanî êkeyê hikûmetên Bexdad. Anku berî bi rêka çek û agirî reftar digel Kurdan bikin, ekser ziman û dengî wan kip û lal dikin. Ev çende bi serê rojnama Elteaxî hat ku demil dest piştî têkçûna peywendiyan digel şoreşa Kurdan hate dayxistin.
روزنامه التاخی داکوکی لسر هندک بابتان دکر که دکارین لوان خالان دا کرد بکین. ایک داکوکی لسر مافی نتوایی کردان لعراقی. دو پشتوانیا براتیا کرد و عربان. سه دامزراندنا سیستمکی پرلمانی و دستوری یا هلبجارتی جلای ملتی و. چار دو پاتکرن لسر آزادی را دربرین العراقی. 5 دو پاتی لسر مافی کردان ده سامان عراقی دا نخاسم سامان پترولی. قناغا سیج روزنامه وانیا کردی یا سردم شورش ایلول اواد کویتت نوبر سال 1975 دا دو دیمنین جواز بخواد گردن یا یکی در کفتنا جماره کامازن روزنامه و گواران کپتریا بوارین جان بخواد گردن بگومان سیاست لبراهیا همیان بو پاشی آبوری و چاندن و روشنبیر و میجو بنمونه اوی روزنامه وانیه پرورده و زانست هاوکاری روشنبیری نو کری زانیاری کردی نوسری کرد روژی کردستان دفتری کردواری و هندکندی لیدیمن دویم و قناغه گرتن و جکارخستنا پتریا وان روزنامه و گواران بو امیش لایم پارتا دموکراتا کردستان و شورشا کردی و دهات نداری خستن. هرواسا هندک جوان بون آلاوین پانگشکرنی بو سیاستا بعثیان لکردستانه وکو هر دو روزنامه العراق و هاوکاری و فشار لسر روزنامه وانیا کردی دنابرا آدار 1974 و آدار 1975 زیده تر لیهات. لوی ساله دیماهی همی روزنامه کردی هات نگرتن او تینبن اوین حکومتا بعث دویان جبو سیاستا خواه بکار بینیتن. جارکادی التاخی وکی روزنامه کا روزانه روزنامه هر برچاو بو که دوی قناغه دا کارتی کرنا خواه نبتنه لسر کردستانه بلکو ده میدان عراقی دا جی کر بو. لبیستی گلان 1907 جماره 403 یاوی روزنامه وکی تمام کرا جماره بری خواه تا چاپ کرن و جماره دیماهی وی جماره 1583 بو که لدوزده آدار 1974 در کفتی جگرینگترین هزرو بیرن دوی روزنامه دا هاتین. ایک ماف اوتونومی اول 11 آدار 1907 هاتی را گهاندن جگوتنین التاخی سبارت وی بابتی گوتین آدار برهمه خباتکا دریجا گل عراق بو که هزین نشتیمان پرور و دیموکرات خاز پشکداری تیدا کری به آزادی لدجی هزرو بیرن رگز پرستی و شوفینی راوستیای او جهاتی کرن دا که خلق عراق به کرد و عربو که منتوین و رایا گشتیه و به بناماین ویانه و برایتی و لیبورین و دامپیدان به مافن نتوین گل کرد و مافن وین ده حکم اوتونومی دا ده چارچوب قواره خوی ایگرتی دا شارزا بکرد. هر بیجی کرد و عرب رمز النضال هر بیجی کرد و عرب رمز النضال عيد الوحدة والحرية نادى الجنوب رد الشمال نادى الجنوب رد الشمال عيد الوحدة والحرية پاشی التاخی دیار دکت که گرینگترین خالا ناوکوکی دنابرا بغداد و شورشا کردان خواه دزین و خواه هیلانا بغداده جبه جهینانا بندن ری کفتنه اف چنده اگر دوباره بونا سرهلدانا شری بو. ایک کشه کردین فیلی راوستیان لسرخال ناوکوکی دنابرا پارتیا دموکراتا کردستان و حزب شوعی عراقی و چونا شوعیان بو هف پیمانی دیگل حکومت عراقی و راستکرنا بو صالیا کردان جلای شورشا کردی بولای امریکا وکو هف پیمان سرکی کردان دیارکنا رول کردان ده دور روشالاتانا ویندا او بردوان به رویدان خواه دشاریدن حول کردا بو خودورگرتن جهر هف پیمانی که هریماتی که حکومت عراقی بچیت دن ملت کردی دا نهینا جیگیر کرن چنکه او هف پشکن دست حالاتینا لعراقی. هروساد قناغ ایکیا جیانا خدا روزنامه التاخی داکوکی لسر گرینگیا پترول بو ملت کرد کر نخاسمه که ارد کردستان
تایبەت li Kerkûkê petroleka bêdîmahî bi berhem dînêtin. Evî babetî germiyeka mezintir bi xwe vedît. Demê petrola Iraqê li sala 1972 hatiye xumalîkirin û Kurdan biriya Elteaxê piştevaniya xumalîkirina petrola Iraqê kir bi mercekê ku berjewendiyên neteweyên Kurda bihête dabînkirin. Êk ji babetên Elteaxê bi mezintirîn serkeftin daye Yasîn, babetê derkeftina zimanê Kurdî li Kurdistana Iraqê û damezrandina saziyên zanistî bû ku girîngî bi karûbarên zimanê Kurdî û pêşxistina wê dan. Li ser binavê eva hatiye gotin, dêkarîn bêjin ku rojnamevaniya Kurdî derbirîn ji dengê Kurdan di şoreşa Eylûlê da dikir. Ev rojnamevaniya êk ji girîngtirîn jêderan e ji bo xwandina şoreşa Eylûlê ewa wek êk ji mezintirîn û temendirêjtirîn şoreşên Kurdan li sedê bîstê dihête li qelemdan. Herwesa bihêztirîn şoreş bû di daxwazkirina mafên neteweyên Kurd li Iraqê û Rojhilatê navîn da.